I dobar dan ljudi, ja sam Nemsi i danas ću da vam pokažem jedan mali tutorial kako da uđete u neki Minecraft Pocket Edition server i da igrate na njemu. Kako se registrujete i da se loginujete unutra. Prvo što ćete uraditi, ući ćete u Minecraft, stisnuti Edit i External. Kada uđete ovdje vidjet ćete da treba vam server name, zatim server adres, mislim samo adresu, i port od servera. Ja sam našao jedan od boljih servera koji postoje za Minecraft Pocket Edition i zove se Liveboat. Mi ćemo otići u njega. A kako da bi ušli? Samo pratite moje korake. On se zove, njegov server name se zove Survival Games, spojeno sve, SIG veliko, a adresa je sljedeća. Veliko .lbsg. I u slučaju da pogrešite, na primjer, razmak, slovo ili nešto, sport je dobro, slučajno da pogrešite slovo, tačku, zarez, bilo šta, broj, odmah vam server neće raditi, tako da vam je sve palo u vodu ako to ne uradite. Da isprobamo i ovaj server. Ulazimo. Ako vam je loš, on će samo da vam učita, a ako nije, dobro, ako jeste, onda će da vam uđe. Kako da se registrujete? Pišete kosa crta, tako. Ja sam logovan, to je svako da radi kada uđe u koji server, vidite šta je tu dole. Kada uđete ovdje vidite šta ih je. Ima ih na milijarde. Ovo je taj server, Liveboat. To isto imate da skinete na Play prodavnici. Ako želite da igrate, imamo mnogo AFK igrača. Ako želite da se registrujete, morate da uradite sljedeće. Kosa crta, register. Znam da vi ne vidite sad ovo. Evo, register. Razmak. I onda upišete vašu šifru. Sad lupam i to nije sad meni što treba. I onda će on da vam prizna to i reći će vam da je to vaša šifra. U slučaju da zaboravite vašu šifru, pisat će vam da upišete vaš email, jer je to obavezno. Pošto sam ja to sve uradio da vi to ne biste sad morali da čekate da ja objašnjavam, ja sam to preskočio. I ako hoćete i ako ste raspoloženi, možemo da igramo Hunger Games. I ako hoćete da vidite, evo jedno od 5 mapa, možemo da uđemo u ovu. Znači, kad uđete bilo koju, pisat će vam da ste ušli. I da vam piše ovdje u ovom ćošku za koliko počinje turnament. Vi ste sad pokretni u ovom bloku, zato što čeka se da se počne taj meč. A da biste se vratili u lobby, trebate samo da upišete kosa crta LOBBY. Evo, na primjer, kao ovako. Kosa crta LOBBY. Evo, sad ste vidjeli da meč počinje za 30 sekundi. Mi ćemo dosta da uđemo u taj. Evo, vidite. I da igramo. Da, naravno. Za ovaj server morate, mislim, ako imate para i to, skinete aplikaciju Liveboat preko App Store-a i igrate. Mislim, dobijete na startu odmah neke bolje stvari. Ali to se plaća.
mlatim sa njima. Visibility, to vam traje jedno 15-16 sekundi i to sad naponištava. Sad mi ne ide nešto parkour. Da i ne možete da uništite bilo koji, ne možete da uništavate blokove. Samo vidite, ja malo onako varam. Mogu bi onu tamo batu da sredim. Samo šlemče. Ovo. Da. Gdje ubijem onog batu? Onu dvojicu. Osim ako nisu tim. Izgleda da jesu. Ne da se taj. Sad ne da nisu nešto ostavili. Nisu. Ovo je dobar. Ovo je dobro, uvidit ćemo još. Da, gotovo je. To vam je isto jedan od gameplaya, mislim od dijelova ovog našeg kanala koji ćete gledati. Možete da se vidite na najskorije vreme. Da, i još vam objasnim za ovaj portal. Ako je još neka skoro igra blizu i ako ne možete da odlučite sad od koji ćete od ovih igara da igrate, uđete u ovaj portal i igrate. Ali ja neću sad više snimam, tako da je ovo bio mali tutorial. Ako vam se sviđa ovaj server ili ako imate još neki predlozi za naš kanal, bilo bi nam mnogo korisno. Do tad, pozdrav, ćao!